Ay sad naman. Amano lareting dimdam ko king metong nga kakaluguran, akibat king beditanan na ining kayang susopan king seminaryo, linwalya. Ay sad naman. Ating bagay, makalungkot, at mekad kawangis na nining kakaluguran, kay ba't nang pilang banwang asopan, papunta ng 4 na banwa. Ining susopa ng seminarista, king kaburian ng sumaup king bali, biglayang linwal. Ay sad naman. Nakalabagi may kading mamier kalungkutan. Ing totoo niya yan, hindi ko kwento kung kakaluguran talagang, at siya paking panawuning kalungkutan, uling king panawuning pandemya, asahaning mawala yung kayang pakamalang asawa, makawali man, makalawot at siya king aliwang bansa, at anggaman ngini, pa ikwaing abu ning kayang mister, at siya ka rin king guwam. May kaduiting peka, matinding kalungkutan na adinasa na ning kakaluguran. Lalo na't kapilan pa mo niyang mig-silver wedding anniversary lang may asawa. Betong ka rin kayang kapag nasanyapin itang datang itang aldo, pag masusyan ding golden wedding anniversary lang may asawa. Dapat malabo ng pag masusyan niya itang maulang kapag masusyan ng karilang golden wedding anniversary may asawa, uling adwa ng banoy milabas, anyang may yang uyabing kayang asawa uli na ng COVID-19. Panibayo niya sigurong kalungkutan ining penamdaman, uling manginayang yamo mekad, ay sad naman. Dakalupang bagay mekading maging dalan ng kalungkutan. Adimdam taya naman yung may basang ebanghelyo, patungkol kaya ning paintungol pangalasak ng Jerusalem. Magdalang kalungkutan, uling hanapin ng Ginoo, maging makalunos lama, ring mabuktot at ding pasuso karing aldoreta, uling datang maragul ng muaning Diyos laban king bansang ito. Mga matelang ring mapilan king espada at idalarang bihag ding aliwa karing sablang bansa, damusakan dering paganing Jerusalem hanggang mapupusing panahon na mitakda para karela. Dapat yung masanting mo king ebanghelyo, naman mo may pupus kening bagay, makatakot at makalungkot. Uling king pamupos sa dake ning ebanghelyo, at inyang daralang tula, king panahon na ito, akid ng dartang yung anak ning tao, busal ning biga, kambering maragul, akayo payan at kamalan. Kabud, magmula na lang mga palyari ating bagay, tumula kayo uling malapit ng pangaligtasyo. Paganakang babiyana ng ebanghelyo, watutuking biya ating bagay magdalang kalungkutan, atin mo namang mekad bagyang kakatakutan, dapat atin pamuring tulang akamtan. Anong waman sinabi ng Ginoo king pamupo sa dake, tumula kayo uling malapit ng pangaligtasyo. Pamandinatang itang kaligtasang amanwana, pero panagkat ng ebanghelyo yung tumula na agyang malapit, yapamo itang kaligtasan na paninayang datang. Dapat yung mas maulaga, papasyag na nitin kapag masusyan, ting baging pagkalungkutan, dapat tintang tulang kamtan. Kaniting aldo, pag masusyan kapyesan na rin San Andres Lunglak, at din kayabi ng martir, gaganakan kitang king Vietnam, may kadalos kasabeta mo, kitang 16th century, pignasan na rin Vietnamesing, miyatdanan lang masanting at maya pabalita, at pamikatagon. Atin mang taong may daon king biyera, king pamagsakripisyo, uli na ning kasalpantayanan, ketang misan na halos 117 na ring mete, at kabilang niya, isa ng Andres Lunglak, karing miyang ubye.
apauli naning kasalpandayan ng tela karandat binyayan, makanyang mipaganaka ng makananong king bie, totoo, ating bagay, malyaring mapupus, at iti magdalang kalungkutan. Dapat naman ka rin mekad mapupus, ing ega na gana. Atin pamuring tulang kamtan, at itang grasyang kaya katamong adwan. Nung aman kabangis na ning kakaluguran na misa sinabing, ay sad naman. Pa naman ka rin mapupupus, itang kayang asopan ameto nga dating seminarista. Nung king kayang pamaglol, maging mas masanting yung biyena, may itang kalungkutan, miyalan pamuring tula. O pamurin naman asabi nung datang yung panawunong talagang kayo sana ng Diyos, para king be pa magpariya, datang pamunitang panawon, amitakda, may kanita miyalang tula itang kalungkutan. Potang akakita mong atin pamuring masanting abaging mga palyari king kaya katamong pamibiyebye. Nandin metong karing big serve by EMDC king parokya, Brother Stephen, ending sapa, kaya makalingad ka na ako, kapilan pa mo, itang kalungkutan na dinatangking karilang biye, anyang miapektuan lang aking masikan na bagyo karin king Florida, uling imana, karin niya manok nangan. Kaya pa namang panahon na masakit yun, at anyang may nga sira na rin karilang pibale-bale karin king Florida, kanita pa naman mitalusad yun. Pero meging dalan anyang palawi imana, linto na, bayo pala mitalusad, at hindi talagang sakit. Kunya mo atanda ng no kanitang tumor, king buntok, o king aliwang dake ning katawan. Pero misa na yeldo, itang kalungkutan, dinatang, ining asawa ng kayang ima, minunay pang mete, kaya ning masakit. Karin pa naman Amerika, ala niyang kayabi mana, nyapin ining anak, Brother Stephen, migaga na kaya. At ngayon kasalungsungan, maglingon papilban kanita, ayan tabayanan ing magmalon ng ima, auli na ning kematenya, at yanang dili ka rin king Florida, buri na yung antabayanan, Brother Stephen, ing kayang pengaring babae. Lalo na kayang panahon na iti, sumagid na nitang kabilyan ng masakit siya mana, ay ba't ngayon magpaldas siya, king pangawala na biyaning kayang asawa. At nanding kay bating misa, masaya ng babalita ka na ako. Amo nga pong good news nga na. Bala ko sana yung good news aman wano itang may kapamaralan ban kata agad yung miras ka rin king Amerika. Kanyan pala, ingkuha ng schedule para mag-apply visa. Kanya pang bulan ng April next year. Pero aliwa pala iting good news ay aman wano. Among good news nga na, ita pong bukol ng imahan, kabud niya may wala. Atin mang kalungkutan, pero busal din kalungkutan, kitang kwentong dinakya ng Brother Stephen, ating tulang akamtan, at para siguro kayo maragul ng bagay, ang yampang malumbi imana, kining pangabalo na, kining kayong stepfather, maragula grasya, ing mi pagkalob na, may wala yining bukula, apigaga na kana, ning kayang ima, king panahon 80. At inmang bagay nung minsan makalungkot, at nung minsan kakatakutan, pero masanting ng paganakaning may basang ebanghelyo, karing mismong amanong simbitlaning Ginoo, karing kayang alagad, natin pamuring datang agrasya, mamiyang kaligtasan, at makanyang busal ning kalungkutan, atin tamong tulang akamtan. Mekad atin mang kasakitan, buuli na ning miyariwang kapagsubukan, kailangan tamo mo iting pibatan. Nyama kanyang tamong adwan ng grasya ng Diyos, kanitingal do ng kapiestan ni San Andres, nung lakad din kayabe ng martir, banking kasalpantiyan ng papasyag tamo, busal daman ding miyariwang kapagsubukan, at atin mang arapan ang miyariwang kasakitan, pakanyang tamo iting akwang pibatan. Atin mang bagay, ting bagay ang pagkalungkutan, dapat tintang tulang akamtan, tintang tulang kamtan. Yiting pabakalayamano niting pamigunam, at sana king grasya ng Diyos,
kaniting pabakalayamano, magsilbiyang paganaka, ting bagyang pagkalungkutan dapat tintang tulang kamtan, panwalan natin niya pamuring grasyang pagkalabing Diyos, datang at datang yung kaligtasan, at iti yang maging dalan. Ban kanito, akwa tamong pibatan ng kasakitan, at makibat tamo kining panagkatatanagan iting pamigunam, tinmang pagkalungkutan dapat ting tulang kamtan, nyapin ing kasakitan, sukat tamong pibatan. Manahimik tang yan ikimakoy na pinandit, misan tapang hiraping Diyos, ing nanong bagyang kakatang pagkalungkutan, at sana king tigdan ng oras, tangalan tamo itang grasyang makibat ka rin kakatamong kaya doon na tamang kailangan. Munya mo naman citing kakatamong kapaldanan kawang isa nitang kwentong dinaki ng Brother Stephen Kanako, metong ka rin EMDC king parokya, na itang bukol na pigaga na kana, king kayang ima, karing mga labasang panahon, ing kabud niya mo, may wala. Makanyang mipalitan, tula itang kalungkutan, totoo at inyang grasyang pagkalabing Diyos at iti datang panmamiya kaligtasan. Kailangan tamo mong pibatan, ing kasakitan, banitang kalungkutan, king banantauli, mi palitang tula, tinmang pagkalungkutan, dapat ting tulang kamtan, yapin ing kasakitan, sukat tamong pibatan. Makanyang sang mo niya inspirasyon, ing kasakitan na pibatan da, di San Andres Lunglak, at din kayabe ng martir, karin king Vietnam, at anggaman sa aking panahon iti, ing kasalukuyan, karing miyaliwang lugal, makanyang tang milinan sika na natetagan, at apong pibatan, ing nakalak kasakitan, ban kanita, tingbagang pagkalungkutan, dapat tintang tulang kamtan.